večer, poštovani gledatelji Surshop televizije. Iz režije nam upravo javljaju da naš reporter Zec je u Surshopu sa najnovijim informacijama. Pa pogledajmo. Halo režija, može live, idemo na 3. Dobro večer. Javljamo se uživo iz Surshopa sa Surshop TV-a. Javljamo vam da nam je u ponudu stigao Barton, odnosno Burton. U ponudi imamo jakne, muške, ženske, isto tako i hlače, te buce i vezove. Nije još sve na webu, ali će biti. Najbolje je da dođete u Surshop i pogledate što vam paše. To je bio naš Zec, reporter uživo sa terena. Pa ako ste zainteresirani za Barton, čuli ste ga, posjetite Surshop. To bi bilo sve za večeras sa Surshop TV-a. Želimo vam laku noć i čujemo se sutra i vidimo.